lento yokuthwala ngeke nami ngade ngicabanga hayi mangethu yamkhulu kana uyithwala mawuqobo uyithwala sibana umbuzo elidadewethu yena ukuhlala lapha nami ngisebenza umphethe uphelezela ngeke sibona ayayivumi kambe yokuyidelela yafidelela inyanga lapho akafidelela inyanga umphethe akathi kusasa ukhozile umphethe akikhozile le ndoda ikhozile umphethe hayo umphethe ibuye nawo amaqiniso uthi ngoba ngembe khona lapho kodwa njalo indoda hayi indoda ekhonzakele futhi nje la ngoDisemba ngeke nganayo nasemakhaya okay yaqhamuka umpala ngale yayibuya ngapha kwenye ingezo yasemsini nangathi ngiyaphuma nje ekhaya nawe uyaqhamuka ngoba nala nje phone ninazi ithombe lesinayo mfowethu nakuleli viki liphele ngeke ngathi ngiphume eBray ngathela phambi kwakhe lapha yes indoda nje ekhona akusindoda ecashile la umjida nje alright futhi ngayo alright nje yonke indlela unazo izitha umbheka indlela phila ngayo no umbheka ngeke ngisho unazo izitha ngoba akagadwa umuntu onezitha mnazi ukuthi umuntu ogadwayo so umbheka uhambela namajita akhe akaphila nawo nje nje right futhi uyama naye awusho ukuthi kuzokhama umuntu endubule noma nombheka umuntu oyinkingi lokuthiwa ufunwa abantu lo muntu lo ufuna umgwema sonke isikhathi ngoba ungathi nakusho mangabe eqinile le cross bullet yakubani so manje lamjita uhamba la ufuna khona ngesikhathi akafunda ngaso I think bethe uzomela ungiphela umuntu wakho lo bayakuthanda wonke umuntu ofika lana ufika ncoma umbethe lento ayiculayo ayizweni kodwa no ukuthi umbethe ayizwakali sibale no umbethe ngimkhozile kakhulu akube khona so manje mangabe ngeze ukukhoza futhi nento zocula ngengizwe so kodwa ngoba nangi ngimkhozile into ayicula ngizoyizwa yabo ize ingabe noma ibuyitheze ngenkale edlushuni ikutsala legoba koqede ngamjabaza iqede performance kodwa nje ngimkhozile lamjita kakhulu ngoba noma ngabe kuthiwa akangiboni nangihamba emoto cha ngiyamjaha impela ngimfice ndodo uhamba kahle akaqhenyi futhi akaqhenyi isitalo lamjita ngifuna umndlela umona ngimjita nje right umnyovu thini ngayo umnyovu indoda futhi naye yabona nje umnyovu omfeza ngisho kanjalo njabulo amajita angakuthathi kancane nangabe kubona umuntu ukuthi wakhonzile unjabulo umuntu ayaphulala amajita nje naye le memesana hayi amajita phela na ufike kuwo nje bona ufike right ebemnandi njengo Buto Mdalo Big Zulu amajita angakuthwala ukuthi ama celebrate yabo so nawe na ufike nje umuntu bakunika indawo yakho ube right mabo uyimaphi ama-artist osike wawabona wadibana nawo la akhulele eGoli umuntu owakhulela emakhaya no ukuthi ngoba vele mina ukuhlangana kwami ngihlangane nawo la so angeke ngisho kulo ukhulele emakhaya lo ukhulele ngoba mangihlangana nawe nje kwamayimayi sengazi ukuthi uyacula noma ngihlangana mhlambe eJipe ngomeni mhlambe noma kuphi angiyazi background ukuthi usuka mina ngikwazi ngoba usuyilento yiyo ngaleso sikhathi yabo nje ubheka uBig Zulu noma ngakutshela lutho eqala ukukhuluma ethi uyamuza ulonga ze umfana waseGoli matha nje ube uBig Zulu la ube ku-MT uMT uyakuveza ukuthi unoblokish phakathi uBig Zulu kuphinde kube wese wapha sibuya sonke le ezantsi kodwa nje akathwali futhi naye na usuze waqondana naye mina ngeke aqondana naye ikhathi eningi uButo Mdalo nakulezi zinto zengezo somatekisi ke sinokuthi sihambe sonke futhi kulezi zinto lezi nokuyattenda nje lemicimbi la uCanvas City nabenza amashow kanti wesiphathi ubuye emboneni vele kanti nami ngisembonini so manje yayibona ukuthi iyaconnectana ukuthi no labantu laba baphethe ushuno wodwa ngomthetho ngilezi nalaba ajita labo Ben10 no Putin yalaba ajita ngabe ungawazi noma uqala ukwabona ngazi ukuthi amajita athwele baphila labafana kakhulu hayibo yazi noma ngabe kuthiwa mayibonile akwenzeke ngakushayela ukuthi noma ngathi akahambe ngemoto emboni ehamba nje private car now check uthawo yabo madoda uvele lo muntu lona uyaje ngoba manje nela ngoba umsebenzi yabo kodwa nje akusiba abantu ngabe bayathwala ngabe nje phela kuwe nje ungabathandile nje ngokuphila baphila uthini ngalabaculi othola ukuthi umuntu uyacula kodwa manje le style sikaMthandeni asikhumbula style sikaMthandeni esafika
ehleze phethawula ngixhawula kancane kumele ahlule izandla kunabaculi abaphila leya nto every time umuntu othi maya kubona sekumele akuprove ukuthi yena unokuvela la ungaveli khona njengoba thina siku TV nje manje ayandele nombandela yazi ukavoid izinto ezifana nalezo nokuthi uphoxeke ofele simo esifana nalezo mbingelelo ngumqhawuli okay mbingelelo bhuti yaphila ayisaphila futhi uphume kuye angeke solo umlomo ukuthi ngoba ukhulume nawe wena ulewile uclass so for ukavoid nje ukuthi ungagcina usuphoxeke mbingelelo uphume kuye ngoba kuyefana lo muntu labantu engakhula abantu ababonayo yabona ngakubona namhlanje uzohamba amashow mhlamba u6 uyoba ngasazi ukuthi wakubona uqala lokho yabo so for nje ukavoid izinto eziningi mbingelele nje nabo ukuthi mfowethu yaphila isaphila phume kasho ngoba labantu akahlale babona nongambuza ukuthi lo muntu ombona angeke akutshela ngoba uhamba indawo lo muntu lo yonke le ndawo so ukuze uphume lento ukuthi ugcina usuphoxekile mase kumxawula mbingelele uphume